Bayapsong noro kebo boroni mekang abake serano naye a borok salak dena kaham de sitar dena flirtar de kirpon dena maya ganang de aborok no shai de man noro bo kebang manu kana face study khlai keboni character rokno identify khlai mani kok rokno normally keboni mekang abake serano naye judge khaike to sayanu kalayu thik nu But psychologically, face study ni thro keboni character rokno sung 50% jorale kaham kenu shai manu. Abai technique rono tinang rono kaham kenu shai kanare nai. Face study rok first ancient China ni simsi startangu. A face study was hazaguje boroni kholai ni sep rok boroni behavior rokno determine khlayo hinei. Bororoni kabangma sep ninu kholai tongu. Kholai ni are different shape rokno nainu face study khlainai rok nini trait rokno saimanu inkem di baya rok jorana hamya khlaya kare sing abo rokno saiman laisinai aboni bagai video no faithak jorake nai tong di te channel ok talangai tongka ke channel no bu subscribe khlai ri di number 1 square scene abake char kunani kholai Square scene abake char kunani kholai ni borok rokno belai no attractive ke nok jago thik nu haifanu borok busthaisa type ni borok si ungu mane borok je ko rono fano suja ke kebai no sai ronai kuno kok rokno fano hoi tongya te borok dalar kok rokbu saya boje one sogu abononu sai riu char kuna kholai ni borok rok belai no less compromise bu ungu মানে নং বনো রাং 10 টাকা রুথাইকে বনি নারো রাং 10 টাকা নো না নাই 1 টাকা বু কম নাইয়া তেই বেশি বু নাইয়া চার কোনা খলাইনি বড় রক আবনি বেলাইনো কাম एग्जांपल হিকে ব্র্যাড পিট বাই অ্যাঞ্জেলিনা জোলি নাম্বার 2 শর্ট সিন এবাকে সিকন খলাই নরনি বিসিঙ্গ সাবসাবনি সিকন খলাই দং তলাও কমেন্ট ক্লাইসাদি But je boroni sikon kholai borok belaino sensitive than other people. They sikon kholai ni borok belaino hot temper and fiery bu ungu. Mane belaino zolima ganang te bokrok kutung type ni borok. They sometimes inke gossip bu ungu. Mane dalar kok rok bu shao. Number 3 protruding scene ebake C-shape ni kholai. Je boroni kholai C-shape ungu. Borok ni sago belaino energy gabang tongu. They have lot of energy. They borok new situation rogobu confident likenu handle klaimanu. They also can be strong at work. But C-shape ni kholai ni borok rok boni partner by belaino flirting. They sitting rokbu kalayu. Aboni bagainu omai shape ni kholai ni borok rok by isa kiar ke tong di. Number 4 round scene ebake kiting kholai jodi nini kholai kiting hinke nini belai kebangnu kaham friend rok tongu tamni hinke nang boino always nu support klayu nang boino bujiu nini bakabu belai nu kaham and family oriented nang belai nu hard work robu kalai manu nang baike jora rokno kahamo manage klainai abo rokno bu shai manu kholai kiting ni borok rok leadership rules rokni seifanu bai bai team ke tei thansa ke samang klaina rokno si sajagu mane bo boini se kotorongoi tongna rokno hamjagya joto bai thansa ke mili tongna rokno si hamjago Number 5 kholai kolok ni borok rok bu loyal caring tei responsive rok ungu mane boino care rok help rok khalayu tei boini problem rok no bu bujiu nini kuno problem rok ngai boni aro thangkangke bonono kaham kenu help khlainai tei support rok bu khalainai aboni baguinu kholai kolok ni borok rok je jagao fano easily kenu friend rok bu manei payu boino help klai tongmani bagai also this type of scene people artistic and expressive bu ungu Number 6 receding scene ebake L shape ni kholai L shape kholai ni boro rohingke C shape kholai ni boro ro by completely opposite mane L shape kholai ni boro rohingke sitting rock te flirting rogo isafanu interest gerei borok belai nu lim type si mane belai nu kesang norom type ni borok Nini jodi L shape ni kholai hinke nung kerangkok tuma shana rogo te boino compromise khaina rogo belai nu talent tongu hambai bab rokno o video no faithak jorake nai tongmani bagai teni ni kholai ni shape bahai abonobu tola comment klaisa di ani no sanata hake ani hinke short ebake sikon kholai teni ni character by ang samani kokrok match taklai abonobu tola comment klaisa di
Tayane o channel o katalangai tongkhake channel no bo subscribe khlai di video no bo like khlai di teo video no bo joto ti prashanero share khlai di norok no belai kheno hambai